lam kai ho Manipur integrity close ke lo ring ki close hong sao thau ki ni athum na zani dong khat vin do yin emile ho siam pa ken ni pi siam pa ka ti lo chi emile ho siam pa na siam pa ding ana de wa mo ko ka de lo emile ho siam pa mai igam su wa hong lu ni 2024 nin ke thel man bi ko lang khade hin ko na changi kalung ni na mang nai lo hi le chu chun da sa chu hit ka ngai som that killing that nam mi te hi yon man ilam kai ki za the lo chu government le nam dong hi piti ginai nei diwam ti ki khol ma sat ka sa ngai ating le gal sunga hi church leader ho panna satan na law ve ka ki pe aji chu thagau lama na satan mihim ti ho pe dang a kyum lai tan kin khon na satan ni ve ayin kalung lai lo na kharom na lai kalung kim lo na khat ke he na na samji hai ai lo le aum nai lo ham i ya ti le thing ngoi suang ngoi hon sum adana tan di lo thu sai ting le hầu nó ra quen à số sang ngắm thiếu nói là số sang ngắm hầu nó tam tam tu nhỉ à ya cái hết lâu lên đây ngay đó mua việc cái hết cho nên vào hôm nay bồi Israel thế chú lên David à chọn xin à chú quay chỉ mà sắp bên nam na thằng tiêm gạo pan số sang đặc biệt na đi bồi thì số sang ngắm đi church leader đó yêu tao vâng thiếu nói ở khu số sang đi tam tao mi hiểu không dunia hi nam mi pi teo koi ma yin kuma ki cha kum de poi IDP stand inam lam ka ho ki cha kum de in fact we respect them we must respect them after all they are our leaders they will be our voice to the center ai killing that na tu sai killing that lam ka ju ka za the lo di ke roi sia lo te lam kai koi lam kai ki ta ki za lo ding hai na za lo ma ale na so pi ja na za dam na pau ki ba pi ja na za dam za nai sai lo ding kai za the hom ti la ka za ding hai popular government thu zone ipaw hin an satan popular government a hin a ki pat ni pi niam chan na satan no me ke ho lo sin manipur bawana a na mun na ga bu ru fin na satan ki phin na na ne u fin Piriam cha chu deputy CM ki la hi chu deputy CM ki la theina dia popular government form chu MLA ge zong zao thai di su min lo diu tu ni MLA ge ro na ki he diwa ka dei sa chu firstly you betray your colleague let bu vung ji jin valte a betray ma sak pe na ma hi ani na murder sang ho zani wa lo hi I betray in sang som liwal ki hal ko jang liwal ki hal hobung jang jang liwal ki hal I betray jo ki ti I biti kai mele he ka ti theida kai mele nai sai lo a chai na ding in gal ki ti hi ni khat le hung be thau thau ding hi I biti be ni am ki ti chu ilam kai ho khona ki ngai aki ngai poi ti wala sei hil diwe dunia hi kali izo te ngai tai ipijeram tile golang chapang tam ta in kho le kha sim ding don do wa buffer zone na sun le zan go le dai lo ya akam ma fe ni so ding hi po na ngai na so pi zau diu hi no ya kyang ka so pi zau hi iso bio chiu zau diu cho care ku sang sim ku cho ku ipiti care ni sip phat diwa gamu te ngai tai ating le justice e ki pol dano adi lo dan lete sa he thei chu khat ni do nga mai le te police ka morian thi pa case ya to lai pau khat ki man
akhan mo hi lo yong ki hello NIA ke sa ki mane iso pau SI officer pa NIA ke sa mat khabang ki man lo hi iso pienio akiwa chi atai de ya ki chip na ne NIA ke sa ki man kham ki man nai lo hi nu chate ni to aso pinu ambulance sunga ki hal tun chan ya ki man tam ki man nai lo hi David the mi he mai lo kho ki thai lo kho ma ki bol NIA ke sa ki man tam ki man nai lo hi a bol ho pu vung je in wal te a khal ho ki man tam government form mi chula BJP ki man ta ki man nai lo hi hit ta banga chu ei ki mu ne mo hin ei ki mu siêu hin ei ho hi Manipur ki ki hi nom di na ba yong ge li vin ka ti ate le ho ve ku ki zo te thanuk na election ho ve 2027 hong ki ta government ni pitin le di hai thal choi ho an man sa ki di hai ipilam do lam ki le ti hon lan ka wa na ki no tam chi ki le na di nai iki to di oi research to ro pros and cons pi ta bangu ma chi pte ki yalo mas ngai hoi se le chi chu hi ti je chu ki yalo witin tu nya ngo hi avang pha nei ve a je chu we stand firm we stand and commemorate for all those murders we stand for the survivors we stand for the IDPs idin jing di oi gam chu imu thau thau diu a pen phaya pana pathianin pui oi tan pathianin Israel te isi ma pui do the anan gam lu thela hinji pathian ve so the same God that we worship today that God our God will lead us to separate administration patinom kai ipui lum thau thau diu kiniam lal po hi te jo a China ka sai hi isi chun we have a stories it goes there's a chain of tragedies for all of us a chain of tragedies and all those stories so miserable so difficult to even imagine it's very difficult to explain it's very difficult to narrate without tears mi lizau lawa I tu sumu hi sai thei loi laina rom tai ki bolo hin mu sirom tai ki bolo hin SA mu lo ti so atang lo hi aki mum lo hi anayum lo hi SA bo me hi chi chu ka sei do no me hi hiti je chun kang tha ho lungna rai po tin nu te pa te ho lung neu hi vin tu ni ai mu lo wa le jing le mu do jing ai mu lo le ho ve mu lo le ho ve ke im mu thau thau di politician aspiring ho ve election di ani ki go mi vin lang hi vin ti at chai na pe na ka sei do nam chi chu ki pal nau ikipal na pi pe na ung idi thi a vela ka sei do no mi chanin ten ka sei hil tam tam di aje chu nam ngai lu wa jam ki sei in I sei do hotel hi inam piu pha chom pian lang khang tha te ho zau sin hang san nan ki lau te ti ka sei do no mi ka ki pe